kum kadak man peni ke jing songu halo ke jing tre sitom ki Pulit traffic ki ba penya ki kali Nongba Shillong ka Rotary Club Orchid City Shillong haka arpratrik na wing arjar pusa kala IT live Tylli ki fluorescent jacket syakatna traffic ya kini ki jacket la IT doba Anthony War president haka jialang ka balengkot ke bala penlong ha office trikam USP ke East Kazil district uba Sylvester nong tenger harengkat ke jidon lang USP traffic Uke Prasad bat ke Dr. Juditas Imle Joint Secretary ke Rotary Club nalor kiwe. Habakran siklat thai kubor ba Anthony Warul ong bakani gadai ke project ke baka club ke jule manla usnam bat ban ongru baki dang don shushu ki project bakinang le nangni syakman. All same size. All same size. I hope no one bigger than you. Kani ni nak kalian juga Rotary Club Orchid City Shillong. Ketika longkap sini apa nusnam hi musim sedem ni sedem peladap ni ya kini traffic gun nama ta penongkam polis traffic department. Dia mentau sedem pan ya kini ki belum ki fluorescent jacket mo. Jadi jing ai beret tang bersuya dan talang atau ba bagi traffic polis bagi ya ka traffic hi ke jing long mo ka jing kamya mata po Shillong te makir ki trace tom ha te mengiru kendiat kunjing ai beret padia dan tilang teng ya ai gini ki jaket mata kesini kan kena Tylli gini ki jaket ki like Tylli kini ki jaket Tylli bos sponsor ko club kini napok ka nak club ni ida ka club jeng ilom tangi dan ki member mo apply pusat like pun rumut de naka jing ai jom ki member hi tengi yo pan thit kini pak indom ko project ke nalot kanir ki buat ki ni dak project swi ki kai bentar ru kadi tang sebentar nak project ko club Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya